Dangi boto, bayi-bayi. Boto. Bayi-bayi. Apa jawabannya? Puting bangsa. Puting bangsa. Utisa. Ada nggak jawaban? Daku boto. Daku boto. Daku boto. Puting do angsa. Utisa. Hola marebi boto, naik dangi boto. Ulok. Hujan. Turun hujan. Nakedok naik hujan. Ulok yang gue naik. Boto aja. Aduh. Manutis sama pung. Mana boto tulis sama? Agak jol mana jolo ini. Satu ngado. Gak bisa mana jolo. Utisa. Sa. Bijung na tiring na totong. Asa. Nang na. Apa itu jawaban Nina totong nanti? Udah na tutu na. Isi nanti nih. Tutup na. Ola. Notot. Bisa. Asa. Imemi anak na yang na. Boto na. Takar dohulun. Takar dohulun. Oh iya. Utis sama musuh. Asa. Itu jo anak nak, inang nak. Doh. Tadi tuan. Bantuan. Korek api. Utisa. Asa. Gatung mok-mok. Duhi demen. Sa ibu. Apa tulis nih malor Iya. Udul dang marhuli-huli ama. Kotori deh apa? Udul dang marhuli-huli. Anak kotori na. Kotori Pisang. Hen. Ada kudu. Piringi. Dang marhuli-huli. Margal pangat dong kere. Galpang dong. Baca ibu guru saya. Menulis guru SD. Masa menulis Aduh. Tisa. Gatung marniang. Ote. Palia. Kuradi. Bisa. Asa pung. Sudah anak bisa jawab na botakon. Korek api. Korek api. Sejebu. Korek api. Utis sapung. Sahuta marngingi mas. Jago. Utesa. Asa. Sapu gudung. Bisa. Ya. Aduh. Aduh jauh. Aduh. Lagi pung. Asa. Haliang parik. Haliang parik. Matang pari. Haliang kandang. Tidak matang pangisi. Aduh. Apa beto? Seru.